January nili kumsang ni somni panga hania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau achau January ni somnia US President tana laklu tu le thutiam nei to mai tur US President thanthar Donald Trump chu danbo chenalian tham felony crime a thiam lo chantir chunga President office luam hasaber ni tir tumin US just 10 manlameka heti meklai hian President Joe Biden chuan US in Iran nuclear facility te bomb dara strike nei turin ruahman na asia macbok America me puiten hanram throi tulu peratana handu le hanthan thlin President elect Donald Trump chu puitling film changtrin Stormy Daniel nena anthu boy chungchanga ngai tu just chuan he hasmoni case thiam lo hanchan tir to na hremna anpek dan tur puangzar turin tuntha January ni som hi haruata President hian White House luale tura thutiam ala khun turatan karkhat chuang ni somvel chau om to dona thu boy ngai tu Judge John Marchan chuan tani nai ro chuan khung ani don lawani ati US history danbo chenalian taka thiam lo chantir chunga President office luatir hi antum shrimani tin Africa News chuan han report ani tichon Judge John Marchan chuan Trump hi achan le wang thatok tak omawangin tanina khung ani na tur signal hom thai athu boy jingami pakhat chu nol sak ani donani ti hapong jarbok ani asoi jaldan chuan just John M Marchan chuan Trump pan thutluk na halosiam to tam tak chu nolania Donald Trump hremna petur hian danangin harsatna engma haom lowa mase January ni somnia thutiam lain US President office lua turin mo phurna thutiam chu hala to dona Masya chumi main he thu boy chungchanga hremna pek hi kamo phurnani ati kanron report tongin Donald Trump hi mei tha khan sumthiang limlo taka manna thu boy somthum le palia thiam lo chantira lo ni towa chu kumsang ni som paruka Donald Trump campaign hunlaya puitling film changtrin Stormy Daniels nena anchet sualna chungchang thu bo tumin hasmoni anti aka hupna turatana sumapek chua chungchang le akai noya te ani Donald Trump chuan hepuna chungchanga hian thiltieng ma hanai lo zia kota halo saitwa Stormy Daniels hian mipat mai chetna anmang dun ngai ani ti kota soi chuakin Donald Trump hian hemi chungchang hi ka soi chualo na turin sumtam tak min peni tin hapu ani masa hetianga puna jongjong hi Donald Trump chuan thudik lo hulhualania heng thilti na in nam noyanga min puna jongjong a hian thildik lo hengma katilawani ati New York Manhattan jury ten hetianga athu boy chungchanga hremna pek antum le ta thut hi Elon Musk chuan soiselin kotin diklo taka mimal pakhat politics thila beina wanga thiamlo chantira hremna pek antum hi danle thu pek le rorel na thu boy remna in jongjong te politics thila in beina manru tangkai takatan man hantumani ti nemhetunia chuwang chuan sarkar tharlak lu hani vele thu boy remna in sang beratanga hanhiam ber thangin thilkal phungen kim hi endik atrulani hati engponi sela US history danbo chenalian thama kotin thiamlo hachantir President Thutlenga thru masaber ni turin Donald Trump hi anel pui partilian ber Democrat tele New York ka Democrat mile sa Judge John Marchan te hian hanthil tum sa hrimhrim nin hariatani tin Africa News hian han report bok engponi sela thiamlo hanchan tirawang hian kot hian hremna pema sela President tana laklu hani na turkong hi adal chuang lawa chuti rualin danbo chenalian taka in nam noya thiamlo chantirna nei chunga US history President Thutlenga thuma saber ni na record chu neitiran tum ta tho ane heti lai hian in thlanna khan house in thlanna bika Republican Party ten majority hatamjok ni na hanlak ta kawangin Republican House of Representative ten House Speaker tur vote thakin hanthangta Borok trang tak noya in thlanna hinai hania Donald Trump chuan Hakim Jeffrey chu athop zo kaniti hapunga heti rol hian akhing puilian ber chu
speaker nina chalmek tu Mike Johnson hania Mike Johnson hian round khatna vote zanhile som paruk amua Hakim Jeffrey chuan vote zanhile som panga hamu boka midang pakhat vote pathum hu haum boka US danang chuan majority nei turle US House Speaker thantlin nitur hian vote zanhile som pariat an mungaya hei hi Mike Johnson le Hakim Jeffrey te hian an mutling lo ve ani hei wang hian House Speaker thanna chungchanga in baina lian tak omek chu ram chunga buena le harsatna siamtu lian tak ani thaya Speaker tanglai Mike Johnson hi thantlina ni lo chuan Granol Party chunga harsana lian tak hom thai boka chu chuan January ni somnia Donald Trump thunai na changtura President tana lakluna thangin hanghong thai dona Fox News chuan Republican House of Representative te hi in lungrol taka hanom lowa in threndar na hetianga atheng chunjom zelani chuan Donald Trump agenda chu kalpui thai hanilo tluk ani dona chuwang chuan Granol Party Republican Party te hian in jom khomna thajok hanma moni tin hanjia kane US House Speaker tur hi thantlin mai thai hanilo chuan House chu effective takin haum thai don lawa in thlanna khan Donald Trump hian nena changai ni ti nemhet turin final certification pek khun tur hi January ni ruk ani towa masenem ngeta pompui tu turber hi Senate le House joint session hania he joint session a hian House in Speaker hanla nei lawani chuan constitutional process chu nasatakin hati buai thai hani US House Speaker hi anthang ting thai lawani chuan ngongdang tam takpo anai thaya chungjinga chuan poimo tak mai pakhat chu President thar laklu na hi aum thai don lo phota tichon House Speaker thantlin ani ma chuan US Senate President chu acting President lailokatan ruat ani thai don ani tichon US House Speaker thanna hi hunrai tak chung ha khailakta nimina khan in biak na te hanaya Mike Johnson le midang te hunrai tak chung hanin berona hemi chung hian reporter tanga halandan chuan President Thartur Donald Trump po biakron tel hani boka tichon hemi nuwa hian hatoi jong in soitaila vote lak na round thar neile nia tichon heta hian Speaker tanglai Mike Johnson chuan ne na hachang thaita hani hemi chungchanga hian thuleng vel hatam hlea Donald Trump hian ama thop tu le thop lo tu te US Congress a hian fiana anei non le ta nigin han soi boka US House Speaker tan Mike Johnson thantlin ani nuloka hian Donald Trump chuan Truth Social lampanga thuron posa voin hian Speaker Mike Johnson mithatak thaina sang tak nai za min thop tuanga ngai thai chu vanai thak takin thantlin ania voin hian Mike kan nena chang hi Republican Party te tan nena lian tak ani dona kum za somni paka chungjat kan president electiona ngong nei tamberle in thak danglam na lian tak siam tu tur chu anile donani hati hei chau hi hani talawa Speaker atana han than thar Mike Johnson chuan ex lampanga Donald Trump thupos hi aron changlet ve ngala President Trump kalome tin bularon tona voin hi America rama nitharani President Trump America first agenda chu rang takin thlentir thai hani na turin Congressional Republican tachu inpum khat angaya tuna hian hitifel thuayang u let's get it done tin haron post ani heng jongjong awang hian Trump hian Mike Johnson nen in mu thiam lo na sarkar shutdown chungchanga te December tha khan lo nei to ma sala khati lo khachu Donald Trump nen hian anin kara boina hanai ngai lawa in thop ton thatak nia khriat ania Trump hian Republican Congressman ta zinga ama thop tu le thop lo tu te hret ran na tur le hret fia adu wangin Hakim Jeffrey hi Speaker tan haduni ti asoi chuak ane hanti Senate Majority Leader po khan thantlin hani nuloka khan President Trump pa America First agenda hi ti hlotlin na turin thaitop kan chuanga kan tangrol donani tin halo sei to boka sarkar thar laklu ani khuna Senate le House control to Republican Party tele Donald Trump te hi sarkar loading to te ai ma chaktaka kal thai turin thunai na hanai donin harriat ani
US House Speaker thar Mike Johnson hian thantlin ani nuloka House a hian thucha asaijui ngala President Trump pa agenda America First policy zongjong chu tilhotling turin US House hian thaito pachuadona amasabera chuan border te kanveng himanga build the wall indai dan na bang kan siamanga milhom te thon chuana run pui chu atheng dona President Trump nen hian thohona thatak kan nei dona ne hati heti lai hian a President Trump hatop trap to nuwa President Joe Biden chuan Iran laka malak dan tur chungchanga le Houthis rebels Yemen amit telaka strike nei chungchanga thuthar haron naya hei hi khovelin han ngai ven hle maya kan public broadcaster chuan report an pek danin US chuan Yemen rama baipui thakna ti pun hatum niin American official ta chuan han soya Israel nena hei hi han thrilani hantia tichuan hetianga ruahman na han siam hi Iran in a thop Yemena Houthis rebels houten rocket facility han nei mun sang sangamit te nuaidarna turatana ruahman na hani hantia thudon na pakhat chuan kan hnena US President chuak tur Joe Biden chuan US sipai ta chu hebai pui thangna tur hian phalna brought up any tin the Times of Israel chuan han report bok hani hemi chungchanga hian Truth Social lampanga Trump campaign team member than khat ten han saidan chuan President kalchuak tur Biden hian athil tum hi thilhlom tak hania ngai tua chiang lawa thil ti chi hani lawa President thar lolut mai tur Donald Trump policy nena thilin kal thren khat te Middle East hian haum boka wangin President kalchuak to mai tur hani angin a full power manglau turin kan nge nani hanti January ni samnia President thar laklu ani main Houthi saulaka hian US in baipui thakna lian tak anei ani chuan hei hian Middle East sa thil tam tak chu athak danglam dona President thar lolu turtan hian hremna siamna konga harsana tam tak asiam thaidon in han soibok The Times of Israel hian han soi chunjom dan chuan US hian Israelin civil mitatana harsat na anthen saklona turin sipai te baipui thakna tan hian ruahman na siama sipai lam chau bei ani thaina turin uluk takin ruahman na hi duana ni thu Israel hena hian anthriat tirani hantibok tichuan US President in thak thengna le thunai na in hlan chona tur transition period kalchomeka hian President kalchok to mai tur Biden hian ruahman na dang lian tak mai hanai boka Aziasrin report an pek dan chuan Biden hian Irana nuclear site te beina turin ruahman na asiama heruahman na siam tur hian soihona hunpo man hani to ni tin han report ani Azias hian White House National Security Advisor Jake Sullivan chuan President Biden nena January ni somni ma Iran hian nuclear ralthuam siamna lam han panjelani chuan US in Iran nuclear facility te beithaina turin phalna hapedona karing emozat kalta khan hemi chungchang hi soihona le thirlok na te nei haloni towa tunthleng hian officialin puanjanla niloma sela Iran hian nuclear ralthuam siam chuak turin an nuclear facility sa te hian malak na hanayani phot chuan US hian an nuclear facility zongjong te tichaturin Iran ramchunga strike nei hantum donani tin han soibok heti rol hian President thil ruahman hi thil thatak le achan lewang thatok tak om hani dona khovel me puite himna tana US campaign chona tur chu haninge ya mase President thar Donald Trump nena boina thar halan tel don ti na hania Irana hian US sipaitan strike naya hanchena turin meeting a hian Biden chuan phalna zau tak green signal chu ala pechi alawa mase thakhat vel kalto tangkhan National Security Team tanen hemi chungchang hi voitam tak briefing nain uluk takin soihona te hanlo nei toni hantibok President Trump top trap tole kalchok mek President Joe Biden hian hetiang malak na tur lian tham tak tak mai hasiam chungchanga hian America mi pui tam tak tele official tam tak ten soisel na hanaya wangin US President Office chuan thuchhuah han siam danin January ni somni ma uranium 90% vel antifima han siam manani chuan US hian engtin nge mala kangtia soihona President hi hatel ve chawani tin soifia na hanon nei ve boka
hai baka hian Iran nuclear facility te sipai chakna manga beitur hian White House chunga active taka soiho na mumal tak engma halom lawani antibok USA hian politics thila in beina hakal telme ka wangin thildik tak khi hriat thiam harviawa lelama chuan Iran hian tuna hian a nuclear facility a hian power supply pek chhona turle thildanga tana man tur nilovin uranium zasom rukvela level sang thitfim sa hanayani ti report oma hei hi US tan ngai molo thailo ania rang taka action lak ngayani tin azes chuan han report thoboka intelligence report tranga halan tan chuan kumkalta kumsang ni somni palichung khan Iran thopui helpol che Iran progress so ta chuan Iran hian heng nuclear ral thuam hlom jok hi siam chuak thoi turin natakin hanor deuh renga hei hi Iran le a progress te khovela handin chona tur kongpoi mo takani thu hanthil boka chuwang chuan Iran hian helam hoi hian malata nin hriat ani bok ani uranium enrichment anti level sang tak mai nuclear ral thuamatana siam chona tur khop chu 90% level vel nin soi hania Mase International Atomic Energy Agency IAEA chuan report an pek danin Iran hian uranium thitfim level 60% vel sang hanai meka International Atomic Energy Agency 10 uluk taka kanjir chiana tanga kan mu chu Iran hian 90% uranium level hi hanma molova 60% level hanai atang hian nuclear bomb pali vel hansiam thaitoni hanti tichuan ajesin report an pek zeldan chuan hetiang hi Iran din mun ani to ti hi US hian arhiatna raitoa masa Israelin Iran hachan let don khan Iran nuclear facility te beilo tura vaukhana pek kha thiltrullo ania US direct a hain rol ngailowin khang in chan let tonna khan Israel khan Iran nuclear facility te hi lobein loti chet sakvek selang chuan heng hlom na le boina hi US hian hatok lo turani hantibok Azias hian report an pek zeldan chuan nikum lampang dai to khan Israel US official ta chuan uluk takin zirchian na hanlo nei to nuclear ral thuam te siam na ne na inzom na nei research ren lalom tak tak mai Iran ramchunga hian mu chua halo ni to Iran nuclear facility a han computer model ta chu nasataka upgrade ni in nuclear ral thuam siam chona lam hoin na thok thai tura ruahman vek ani boka chubaka chuan metallurgy lampang po mu tel hani boka tichuan Iran president ThankYou ani nuwa khan president thunai na hlan hani lai khan nuclear device muni tin han report bok Biden hian social na tam tak tok ma sala Iran nuclear facility te beidan tur chungchanga soiho na le thirlok na hatel hi thildik lo ani lawani tin media trend khata chuan han report boka achan chu US presidential transition period chunga hian Iran chuan nuclear ral thuam siam chua hantum na konga chaktaka mason hantum ni in han boka US Donald Trump administration thar loading tur hian Iran nuclear threat chu andon lo na turin tuna hian president Joe Biden hian ati thayang ang chu halauti hatrulani tin han soive bok The Guardian chuan US hian Iran ramchunga an nuclear facility te hi beiturin ruahman na felfight tak asiam toa masa International Atomic Energy Agency 10 han soifiana ya finfiana thazok hi US le Israel chuan an ngaka an chuichiang meka nuclear ral thuam siam chonalam hoya Iran hian malak na anai ngeyani ti nem nge na han murol rolin US le Israel ta chu Iran nuclear facility te noidar turin an chet chungal ngei harinoma US president office le White House chuan hemichung changa media ta jona chu engma an changdulowa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu office point hemichung changa zona hi engma an changdulowani antibok tactic chuan report an pek danin US le Israel te hian Iran nuclear facility te hi tuna harang thayang bera han beijing ngal ani lo chuan Iran hian nuclear ral thuam bom hlom tak pali han siam chokani chuan an nuclear bomb te hi test na mumal tak nei lowin US le Israel a test na tan han man chuan
chu US le Israel tan chiat na rap thak tak thlen tu ani thaidona ti chuan Iran hian nuclear bomb hi asiam chuak ani chuan ates na mun tur chiang sa chu Israel le US hi ni antibok taktik hian report an pek zeldan chuan President Thartur Donald Trump campaign team le transition team tenhena hian hemi chung changa han ngai dan hi zona kan pea mase chu zona chu tun thleng hian chan halani lowa US le Israel hi anfim khur hlani in hashriata Iran nuclear facility te hi Iran ramchunga an bayani chuan Iran ramchunga hian uranium zungjama wangin mipui tam tak ten hantur dona hei wang hian thakhat kalta vela tangkhan fim khur takin soi ho na hanlo nei to thina Iran scientist te hian nuclear ral thuam siam chhuatum na kong lampanga activity han nei nge ani ti fin fiana po hanlo nei to a masa chung chu Iran mipui tam tak poi soilo te tortir na tur khopin achan lewang thato ka hanlangai lawani antibok Iran nuclear program chungchanga hian Donald Trump chuan thantin ani nuloka khan atram masa aya nasajok fein hadau daldon ani ti alo soitoa Iran nuclear facility zongjong te hi Mahmuna kalchilin International Atomic Energy Agency tele hetilama US mithiam big ten hanzir chian chu Iran hian rematilawani chuan President Thar laklu ani nuwa Donald Trump hian sipai thachakna manga Iran bei hi ahrelo mai thaini antibok ole khati jong kha tunromatana report kan buat sai thaite nilephot sala kan channel te milo subscribe sabjal turin kan ngen chowa kan video thlir tu jong te like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chau ani